Delhi Parliament athing no Northern State no rest kataram or pongtulok hempre ke hang. Hamren rong supia long ESDC ke 11 KNC atumpen ke paputha ke kham khia jai mek ke deng. Dokmuka long kamteron kumlina thengno long ASDC KSA lapen KNC atumpen BJP sarkar ke Japon ke chok che puthak ka che songa sai ke deng. Kardom Karbi Prime Time than bang nili Sami Monica Milikpi nombirtang tonpen arjoik tha. Northern State Norres हमारा मांगे पूरा करो दिल्ली पार्लियामेंट अथेनो जंतर मंतर लोंग फाइगुनिंग कोरा ट्रकार नि हेम्प्रे के हांगा सोंगजा पोतुम और पोंगतुर लोक हेम्प्रे के हांगसी नो टॉकलेट स्लोगन कताराम पादो पुसी दिल्ली पेनेल तोमालों बिरटांग पाले भारतचारी अरोना लोलोंग के दो आर्टिकल 244 पचुन सी कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग लपेंडी महासाव डिस्ट्रिक्ट के थोमा नॉर्थर्न स्टेट मते हेम्प्रेक नंग पिनंग पो कंचस दिकोम केएसए कारसा लपेन हामफा सोंगजा पो सोंगजा पिया तुम फाइकुनी इंकोरा ट्रकारनी दिल्ली पार्लियामेंट अथेंग नो जंतर मंतर अलोंग स्लोगन अंगदी कताराम सी सेंट्रल सरकार अफान और पोंगतुर लोक हेम्प्रेक के हांग पचिंग खान कंचस दिकोम सोंगजा पो अजित तिमुंग लपेन सिंग तिमुंग तुम पतिर पीपेन कपादो का चेसोंग अलोंग कार्बी लो चार्लिया सोंग Karbi suarlo song lapen penangan hampang song jatu cetodun. Hemprek के हांगा दिलू along MP हरेन सिंह बे अलंग लिटा चेतोंग दून. लेकिन बार-बार ये सब होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, जो इनकी मांगे हैं उन पे बताइए. बात यही है कि मैंने तो बोल दिया कि ये तो मोर देन 3 डेकेड 3 दशक से ज़्यादा हो गया ये आंदोलन. मेरा पहले जो सांसद था शायद ये विशेष को पार्लियामेंट में ये विशेष को गंभीरता से नहीं लिया गया है और इसकी वजह से शायद शांतिपूर्ण ये आंदोलन का अभी तक पार्लियामेंट का जानकारी नहीं है. सर अगर इस जानकारी लाने के लिए मैंने अभी कोशिश जारी है और कोशिश करते रहेगा और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी 2 सरकार में शायद इस 5 साल में हम लोग का जो मांग है मेरा लोकसभा क्षेत्रों का जो लोग मांग रहा है आर्टिकल 244 की तहत जो ऑटोनोमस स्टेट शायद पूरी हो जाएगा. सर जो मुद्दे किसी सरकार ने नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया है, लेकिन आपका मुद्दा इतना बड़ा है क्या कि जो नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती? नहीं ये कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये लोग बोलता है मोदी है तो मुमकिन है. जी तो पूरा मुमकिन है, मुझे विश्वास है. क्या इस मामले को इस शीतकालीन सत्र में फिर दोबारा उठाएंगे आप? हाँ मैं उठाऊंगा कोशिश पूरा जारी है और जारी रहेंगे जब तक हासिल ना पाए तब तक मेरा ये कोशिश रहेगा. तो क्या इसी तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा या आगे आंदोलन बढ़ेगा? लोग का प्रदर्शन इसी तरह चलते रहेगा क्योंकि ये शांतिपूर्ण है, ये डेमोक्रेटिक वे है. ये तो ऐसा 30 साल से पहले इसे चलते आया है. तो बाहर से भी एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री दो स्ट्रगल का दो एक साथ लेके हम लोग ये हासिल करना है. हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह करना चाहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है, ये लोगों का अधिकार है. हम लोग भारतीय है, वी आर इंडियन, तो वी शैल हैव इट. एंड मुझे उम्मीद है मोदी जी के ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर हिज लीडरशिप संविधान के हमारा ये मांग ये पूरी हो जाएगी. ASDC KSA lepen KNC chelang petpen ke paputhak hamre na rong supia long phaikuni ni phaing kora trokarni ar muche jeng dutsi ki khamkhia jame ka badopon birta pherang ke hundor kropen birtang pale. Citizenship Amendment Bill ni tum chedon dun thekthei pura hamren hithi barim pen hithi ki miada और मुगचे जेंग पेन के हंग तरम पदोपन CSDC KSA KNC या तुमपिनी कचे सो अजय में के देंग पदोपन हमरेन हिथी बारी पेन हिथी की मियान और मुचे जेंग डेटा फी मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग अथेंग नो हिथी की मियालों माय पदोपन से अलंग लितुम कचे सो असे के देंग नंग कोकलाम थे चेठान चिमुपन माय लोग KSA बिदी सर सिंग ले राम सिंह लोंहांग राम सिंह तोकबी सिको बेपी लपेन राम सिंह तेरंग पेंडांग लोक ओंगदुंग कार्बी खे कचिंग होना राता तुम चेटोंग दुन BJP government pe namasi mana parlin parlo alam kaning je lason si pidulo isi bangalang tum asam accord implement ji putapu la pen ge NRC da chokche putapu
la pen ke NRC ko kimi selam thuji sa 1951 aning kan besi pang chengji puta pusita 2014 aning kan ko December se klo tarik thong ke brai si an lada ke do tang a Hindu atum phan ke jasemet Pakistan Bangladesh Afghanistan pen ke wang atum an phan ke ladak arono teng me ja kong piponi la sona puthu det la sila bange alang ni tuma hin pen jasemet kheiso tum han kapa virji kapa vir det ji pulason isi arona na thu sila tum ken kam chi jorbom la son se nili tum theklong athi bange bharat ke india pirthe dangmen ke thena is a democratic country lo sita me Bharat hong bidhan ben ki pipon jasemet constitutional rights asitina khedum da me ame thang jutang jubara pindeng sumpot alame ki che palon long pudera phista menon BJP tum bange uniform civil code van si da bange ek dekh ek niti pu aron ka pinchong ponchi fasela tum hin pen ke matha asi citizenship amendment bill ani tum hin pen kroi thek the ate 2014 anjong sila da ke do ang tana so phan chak et loblote karbia khedum arje mumang se virdet po la pen uniform civil code da jong si van det loblong da khe so tum arje mumang da bange pride det po la support sin litum hin pen la che kroi dun thek thela pen sik schedule arlo karbiang autonomous council ong se ang tona ja kong ta duet la sila dak panchayati rasa system van si akusik schedule phana ja kong ka phalang no thu a policy tani tum hin pen kroi thek the la pen usomar bang hinie policy tani tum che don dun de athi bange dak armung ong lo pusi usomar bang hinie policy asam government tum isa bill pe pass lo sita ang tana long pen kidu Hindu tu mana ko van thuji palam da ko ninje det sidak jong sila an armung phai ki ong lo usomar phai control nang sar ang tan ben pikam lo wanang lang la solam la si jasemet CAB uniform civil code la pen ga sam government atum no sa panchayati rasa system dak na palu jip dak roi thek the la pen ge tu child policy asam government tum ke denga bill and me che don thek the la so phasi kham khenang kok lo Dokmuka long kam terona kumlina thingno along ASDC KSA lepen KNC Bukulia District Committee atumpen phaikuni ni phain kara trokarni ada por phai capen arni delegate homa poran BJP sarkar ke Japon ke chokche kachopang lim lepen keba phura kache songa sai ke deng birta pherang ke James Milik pen birta pale Dokmuka long kam terona kumlina thingno along ASDC KSA lepen KNC Bukulia District Committee atumpen kache songa sai paman pon along kadogo bepen bang khoroi sira bang phokep susaramu chetong pensila hai put hakache song ding ponlin labang so kache songa sai long ASDC Central Committee kongchun bang Samuel Ronghang Babu Singh Ronghang Borsing Longphar Tilok Rizal Bukulia District Committee pen Baburam Tokbi Longki Rongpi laban mondol hi atu chetong dun asam along kapre kasong asu AJYCP na penala KMS atu na pen chenglok kapre katu khai so tum tini ka song thailong lo sona thak sim dak karbiang long lo stame itum ASDC KSA na pen KMC atu itum tala so bill against lanang papas lo na deji president itum sodak pen itum ka song dupon lo lasi Bukulia District asona thak Dokmuka lo itum pedolo ada asona thak si Dipu District Hamren District lapen Bukaja lapen Kajironga District lo stan itum pedolo lapen laso nena jok itum laan so se laso mokmena bang pangtang pontubom je pani itum kisik la Citizenship amendment bill, uniform of civil code, and state of two child policy is creating exploitation, dilution for the indigenous peoples, smaller communities, and tribal peoples. Their have custom, tradition, language, culture, etc. Autonomous State Demand Committee SDC, Karbi Student Association KSA, and Karbi Nimsotin Association KSA are never obeyed on the imposition of Citizenship Amendment Bill, Uniform of Civil Code, and State Government Child Policy. Cap UCC Panchayati Raj lapen tucha policy puthak KSA Samson Teron Kuki National Assembly lapen Dimasa Student Union atumpen patir piponsi Manja National Highway 36 atowar pisuding metheng tom ot kripen kache songa sai kedeng KSA Samson Teron Kuki National Assembly lapen Dimasa Student Union atumpen patir piponsi National Highway 36 Manja atowar suding metheng tom ot kripen UCC Cap Panchayati Raj lapen tucha policy ke kham kya sai kedeng और मुकचे जैन बांग्लादेशी गो बैक यूसीसी गो बैक कैप गो बैक टू चार पॉलिसी नहीं चलेगा कार्बी आंगलों पंचायती राज नहीं चलेगा
6 schedule long live po sikit he pen manja national highway 36 ka chelenga towar pisuding hang taram si mething tom ot kai pen ki kham khia sai patopon The Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Bill. This bill is a very crucial bill for the hills people and the tribal people. So we demand the government of India to cancel out the bill so that the people of Assam, the Karbis and the other tribal peoples are away from unrest. If any untoward incident happens, the government is responsible for this. We are going to launch a strong democratic movement against the government if they won't allow, if they won't agree to our demands. This is very clear, and we warn the government of Assam and warn the government of India once again that we are not doing movement in the name of movement. We want solutions, so time is there. We appeal them to roll back the decision at the earliest possible. non molom so por phan bir ta mun to paisna Kapachini Fu Medical College along non kewangji phaikuning koira for nipen OPD service mate outpatient department service pangcheng ponpo non amat ke la soteng pen super hipaha oga prana satlang mate check up aphan non kewangji phaikuni ni phaing koira for nipen chelang dam longpo labang so oga prana satlang chelang longjia por lake ada por phai na kepen arnikang sam por phai hinian sia por sik pontang lo kiso ketan pik mate emergency atuma phan non amat ke difu civil hospital along si langpon bom jilang. Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasila Sonowar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunik Tha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu John Trokopan Kapamala Siki Piponji.
Lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance se kachini le Thojia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic a hormone ang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen varsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Karbi, Rong Berot, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihenamo Opipotor Birta along Wangtuiglong. Guwahati DTRP Indoor Stadium, Nehru Stadium along Paikuni ni Phaing Koira player ni Assam Handball Association atumpe patir piponsi non-head jong Assam Olympic Association Vice President Arpukelong Dun Bisnuram Nunisaphan Karcho Birta Nangle. Assam Handball Association Honorary Secretary Uttam Brahma pen Assam Olympic Association Dunmai Bisnuram Nunisaphan Karchoma along Assam Handball Association President Amal Padwari lapen Gautam Chaudhary Pendanglok Ong Dungabang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Karchoma along RDP Dun. West Karbi Anglong Bithungreng Thama constituency along Phaikuni ni Phaing Koira Phoni we Mugasongarong along Kachopana Phan Kiludam Chok Johnny Habireng Naraphan Ingnam ke Toy Thujia Phan Radlapen Ingnam Rai Koma Saikhiatum Saiketeng Abirta Pherangke Jasoning Hipen Birtang Pale Mugasongarong along Kedam Tang Phaikuni ni Phaing Koira Pho Ajo Ingnameng Nar Johnny Kachopana Phan Rongang Kang Kiludam Ajok Pinangan Ki Ke Som Lapen Sok Haihu Panahok Tekang Lupusi Rongara Tumpen Pachini আৰু এখন ৰাতি হাতীটো ৰাতি আহি পেলাই গৈছে আহি এতিয়া পথাৰত ধান খাই খাই এতিয়া ৰাতিটো আৰু দিনতে বাৰীৰ ভিতৰতে আছে আৰু যোৱাই নাই এতিয়া ইয়াতে আছে এতিয়া ৰাতি হৈছে এতিয়া আৰু গাঁৱত সোমাব পথাৰত ধান খাব খেতি নষ্ট হ'ব আমি কি কৰিম এতিয়া ভয়টো চবৰ থাকে Ingnam Rai Koma Saikhiatum ta Birta Long Si Rongarat Atum Pen Pen Habireng Nar Johnny Phan Ingnam ke Toy Japhan Borilo Sitami Rongang Kang Pen ke Dam de Rajok Rongara Atum ka Chehla da Phan Akisungala Pherangke Atumang no Pachini ঠাইখনত যোৱা ৰাতি মানে হাতী জংগলী হাতী হুমাই ধাননি পথাৰ হুমাই পেলাই ধান খাই তহিলং কৰি দিছিলে আৰু ৰাইজে আমাক বন বিভাগক খবৰ দি আমি লগে লগে আহি উপস্থিত হলো আৰু আমি ৰাতিপুৱা 6টাৰ বজাৰ পৰা ইতিয়ালৈকে আমি হাতী খেদিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হোৱা নাই যিহেতুকে হাতী তিনিটা আছিলে এজনী হাতীটো দতাল আছিলে আৰু লগতে মাক এজনী আৰু পোৱালি আছিলে ইতিয়ালৈকে আমি সক্ষম হ'ব পৰা নাই আমি চেষ্টা কৰি আছো
আর যিমান পাৰোঁ আমি মানে জংঘলৰ দিহে আকৌ মানে খেদি পঠাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আছোঁ। Karbi Prime Time Bangkela Ponsi Kangton Paiglo Domethak Mi Kurang Thu